Ningizimu Afrika kuphi nakuphi asibingelele enhla nasezantsi lamigama nguSandra Sandile Prince ngwakamthembi Sibongo izindaba zikaBhoqo ku TikTok ku Facebook na ku YouTube siyacela ke ni subscribe namhlanje ke sila eMBL Guest House eNtuzuma kwa angihambi ngedwa ngihamba nogogo ngihamba noMaka Nation konakele ngendlela esimangaliso uMiss P sikhuluma ngezinto eziningi ezahlukahlukene namhlanje usiphathele ama surprises ngenzeka ukuthi ungumuntu onethunzi lemnyama into zakhe ayilungi useke waphuphunyelwa isisu kusekwenzeka imangaliso empilweni yakho usabathe ufuna izinto zihambe kahle empilweni yakho akulungi kodwa namhlanje sofunda okuningi ngoba sizokhuluma siphinde sicakisela abantu phakathi kwama-clan salt kanye neyiwasho njalo kodwa ke angageqa amagula angikubingelele kunjani gogo Maka Nation Miss P Ngiyaphila ninjani? Siyaphila siyabonga kakhulu ukuthi nje ube nathi usuku namhlanje njengoba sila eMBL Guest House eNtuzuma okuyikhona ke la siqopha khona le interview njengoba namhlanje uzophilisa isizwe abaqambanga nje makala bathu Maka Nation umama wesizwe. Yebo ngumama wesizwe ngiyabonga futhi nokungethula nokungi-introduce kubalandeli bakho. NguMaka Nation igama engilithole through ama-customers, through abantu esengike ngabasiza angilitholanga nje just for fun, it's because ngilithole ngokusiza abantu umsebenzi wami ama-testimonies abantu, so they came up with that name, alisukanga kumina. Udabukaphi uMaka Nation cause umuntu uzothi ngiyafisa ukwazi ukuthi ugogo ngabe ke udabuka kuphi nendawo singangeni nje emsebenzini owenzayo. Ngisuka kaMashu but originally ngwaseMaritzburg eMpendle ngokuthi abazali baba nemizi ehluke yabo ngokusebenza bagcina benumuzi ke kaMashu, so ngikhulele kaMashu but amakhaya ami aseMpendle umudlule eMaritzburg. Ungugogo wesizwe ususiza abantu abaningi, abantu bayekhulumela, abantu bawazi umsebenzi wakho. Namhlanje siphethe ama-clan salt mhlambe ke phambi singene lapho sibavezene nje siyiphethe la awuqala uchazele umuntu umehluko phakathi kwama-clan salt kanye neziwasho njalo yini isiwasho sengiso umuntu kanjani sithawa kanjani awungene uhlubudlube ekhasini gogo. Ngicela ukugxila kakhulu kuma products engiwasebenzisayo because abantu abaningi angifuni ukuthi umuntu athi ayi uya besha ngapha, uya understand, uya approve ngapha. Ama cleansing salt wami ama products okwazi ukuthi uwasebenzise uma ngabe uzicleanser wena, meaning usukugeza isiqu sakho sobuwena ukuthi usuka amathunzi abamnyama, kusuke zonke ichitho, kusuka amabhadi. Ama cleansing salts ama salts anziwe organic, so meaning azikho ithake ekhona njengemithi ehlanganiswayo. There is why ngithi angifuni ukugxila kakhulu eziwashweni. Ngizokhuluma nje ngama products wami abantu asebasebenzele. So lama products engikhuluma ngawo ama products ukuthi uzigeze wena, it's either uke waba ne miscarriage uma umuntu wesifazane phuphunyelwe isisu, uke wa aborta if ukuthi mhlambe uke waba nesimo esikanjalo ngoba phela asijudge umuntu okhipha isisu, ngeke size sikujudge ukuthi ufike wenza leyo decision enjalo. Uma usufikile nje la ekhaya siyakusiza ukuthi izinto zakho zikhanye, izinto zakho zicace ziye phambili, ngoba abantu abaningi uma ngabuke waba kuleso simo esikanjalo imsebenzi uthola ukuthi umsebenzi awutholi, or uma ngabe uthola umsebenzi uba nama problems emsebenzini, abantu abakuthanda, awamukeleki kahle kubantu, you understand, uba nesidina, ama relationships akhe ayaphela, imali yakho iyaphela. Angisakhulumi ke ngabantu besifazane kuphela because nabantu besilisa as well, uma ngabe uthole umuntu oke wakhipha isisu or umuntu yesu usulala naye, uyabona ukuthi use uya inherita ke manje, meaning usuthatha lesinyama osithole kumuntu, leli thunzi lakhe ahamba nalo olithole kumuntu owenze leso simo or obe naleso simo leso. So nabantu besilisa ke siyabakhetharishela ngokunjalo, abantu besifazane siyabakhetharishela ngokunjalo. Kahle nje sigeza isiqu sakho uphenduke ube musha, ube right, uattract izinto ezi-right njengoba wawusebuncaneni bakho usapure, sikubuyisela kuleso simo. Kunomuntu njengamanje obuka le interview osekhaya
kudala ehambe efaka ama-CV efuna umsebenzi ehambe nokha njalo njalo mhlawumbe kule media uzama ukuthola amagiga akawatholi abanye ontanga bakhe bayaphumela phambi kwakhe okungenzeka mhlawumbe ukuthi walala nomuntu owakhipha isisu okungenzeka mhlawumbe ukuthi waya nala mhlawumbe kulabo sisi ke inkosi yami ngiyabahlonipha ke ngoba nawo umsebenzi wabo mhlawumbe walala nabantu abadayisa ngomzimba wayesebuya nethunzi njalo njalo umuntu osesimini sikanjalo yakwazi ukuthi umsize agezeke impilo yakhe iqhubeke izinto zakhe zilunga. Yebo ngiyakwazi ukuthi ngimgeze umuntu kanjalo as well. Ngiyabonga ukuthi uke wathinta nakulaba abadayisayo ngomzimba. Ngiyayibonga leyo topic because abantu abaningi bayabajaja umuntu nomuntu nomsebenzi wakhe awenzayo. You understand? So njengoba usuke ulala nabantu abahlukahlukene u-inherita izispirits zabantu abahlukahlukene. So nalabo bantu labo ngiyakwazi ukuthi ngibanikeze ama-products bageze basuse lesinyama umuntu asuke efika naso. Uyayizwa lento engisho? Ngiyayizwa kakhulu isiwusizi singenela la ekuthenini noma besemsebenzini kodwa ukuguzela ukuthi futhi abaphinde behlanzeke ngoba miningi imoya bayihabulayo ngokulala nabantu abaningi abahlukahlukene. Nanokuthi uthola ukuthi umuntu ethe wenza lo msebenzi aphinde abe ne stable relationship. You understand? So leyo moya leyo asuke ayithola kwabanye abantu isiyaphi isiye ekhaya kulomuntu athandana naye. So angisho ukuthi ngiyaqhubuzela umsebenzi abawenzayo. You understand? But ngigqugquzela ukuthi even though ukulo mkhakha lo zicleanse phela ungabe usuvalela ngaphandle umuntu othandana nawe umvalela izinto zakhe ukuthi zingayiphambili ngoba the minute ulala nomuntu onama spirits that's what we call ama soul ties. Yabo ngoba manje sewufika nemimoya eminye esuka ngaphandle usuvalela inhlanhla yalo osunaye manje. Umbukeli ngasekhaya njengamanje uselindele ukubona ukuthi ngabe siphetheni la kulo blue bag ake ngiqale ngitomule ngibone ukuthi ngabe yi black lens salt esiyidonsa njengamanje sokukhuluma ngayo. Ala ngayo impela. Le i after miscarriage salt. Yep. Isiza kanjani? After miscarriage salt, after abortion salt. Lana sikhuluma ngokuthi you are cleansing at the comfort of your home. Awudingi ukuthi uze uye kumuntu uyogeza ngoba khona abantu abangekho comfortable. So lama products ama-products enzelwe ukuthi umuntu azicleanse yena at the comfort of his or her home. So siqala lana ke after miscarriage, after termination salt or after abortion cleansing salt. Uma uke waba nesimo esinjalo usebenzisa lama products. Lama products ayasebenziswa umuntu wesilisa ayasebenziswa umuntu wesifazane. Njoba bengike ngachaza ekuqaleni ukuthi ngisho kuthiwa ulale nomuntu oseke waba nemiscarriage usuke oseke wa terminate angeke uthi ufika bhuti wami ngifike ungishele sengisho zonke izinto sengiyakuchazela ukuthi hayi sengisukele ngenza ini no njengoba nje ngale ngoma etrendayo kwezinsuku zamanje ethi uyambona lo wamanje ichaza khona ukuthi khona la asuka khona vele exactly. So angithi ngifika ngibe ngidisclose ukuthi hayi ungibona nje sengisuka la o ungibona nje ngenza ukuthi qala ke lana ke umuntu wesilisa umuntu wesifazane uqala la uyacleansa for 7 days. Sisusa amathunzi sisusa isinyama sisusa zonke izinto abantu abasuke bezenzile before uhlangane nomuntu. Icacile mbukeli ngasekhaya egcineni sokhipha ama details njalo njalo ukuthi ugogo uMaka Nation simthola kanjani mangabe sifuna lama products njalo njalo. Njengamanje ake sidonse nansi enye futhi i-cleanse salt. Sikhuluma ngani la? Lana sesikhuluma nge-oral cleansing salt. I-oral cleansing salt sikhuluma ngesiqu sakho ke manje bhuti wami. Sikhuluma ngamathunzi, sikhuluma ngechitho, sikhuluma ngezinto abantu abasibekela zona emsebenzini. Sikhuluma ngamathunzi owathola uma ngabe uhamba e-mall, uma ngabe uhamba nge-taxi uhlangana nabantu abaningi weqa izinto eziningi la usuku uhamba khona. Nawo ama-salt owasebenzisayo ukuthi uzigeze ususele lawo mathunzi lawo. Ama-salt ngithi ke mina ama-salt okungawe uyasebenzisa every week because sihlangana nabantu abaningi abahlukahlukene every week. Mase sesikhuluma ke siphinde sesithi touch base kubantu besilisa abanama different partners. Naku ke
uyangena futhi nala. Ake sithi awunayo intombi eyodwa lala nayo. Mhlawumbe uhambile waya komunye umuntu eceleni wafike wantshontsha eceleni. Buya phela ekhaya usuya kumama ushadile. Now usolso fanele uyicleanse ngawo. Ngoba uyontshontsha nje awumazi naye ukuthi bentshontsha bani bentshontshapi. So nawa kama salts esiwasebenzisayo ayasebenziswa abantu besilisa ayasebenziswa abantu besifazane. Ngicabanga ukuthi sifika ngasemaphethelweni interview yethu Maka Nation mhlambe ke einkundleni zokuxhumana sikulandela kanjani abantu mhlawumbe abafuna ukuvizisa bukhoma bezokhuluma nawe becacisele ngalama products sikulandela kanjani einkundleni zokuxhumana? Ngi-available on WhatsApp ngizoyishiya inamba yami ungangifonela or WhatsApp ngi-available ku-Instagram as well ngikhona na ku-Facebook ngikhona na ku-TikTok ku-Instagram it's Aura Salt by Miss P Aura_salt by Miss P so ngaziwa kakhulu nje kanjalo even na ku-Facebook ngokunjalo ngu-Miss P ku-TikTok Maka Nation House of Opulence because ilontuzana ibrand yami but ayisho ukuthi ngimi ngama-bath salt kuphela. Nginawo amanye ama-products engiwenzayo as well under i-brand House of Opulence. So umuntu ke ngithi-ke uzongena on Instagram afunda ama-testimonies abantu abuka ama-products or if kuwukuthi ucomfortable ungakwazi ukuthi ungifonele or ungisendele WhatsApp message ku-WhatsApp kune-catalog enawo wonke ama-products alistiwe. Sisiza abantu abakwi-business sisiza abantu aba-miscarrile sisiza wonke umuntu so we even have ama-kiddies products because iy'ngane zethu as well ziyahamba ziye ey'koleni zihlangane ney'ngane with different spirits different religions different backgrounds so uma sezibuya ekhaya sezibuya sey'phethe imimoya ethize so we have ama-products as well ey'ngane ama-cleansing salts ey'ngane. That is why ngithi maningi angeke ngize ngibale one by one. Uma ngabe nje ufuna ukungithinta 073 820 2440 that is my number and WhatsApp as well 073 820 2440. Instagram khona, TikTok ngikhona, Twitter X ngikhona. Mhlambe ama-price ngawadalula ukuthi mhlambe ke i-products ngayinye ngiyithola ngamali mhlambe ngabe kunama-combo futhi njalo njalo nama-special abakhona njalo njalo. Okay, ama-specials ayabe khona makuphela inyanga but i-products iyodwa njengalena nje i-after miscarriage after abortion cleansing salt iwu-320 a bag ebese kuthi le iwu-270 le okufanele umaintaine ngawo le uyisebenzisa after usuqalela so le combo iyonke ikanje iwu-590. Ama-specials ngibe nawo makuphela inyanga mhlawumbe umhla ka-15 mhla ka-25 mhla ka-1 but angibike nawo all the time so kuya nje ngaleyo season but ayabe khona makuphela inyanga. Ikhombo nje yokuqala iwu-590. Lingathini-ke lakho lokuphetha nje sesigoqa-ke nje ozovala ngalo njalo njalo ugqugquzela abantu ukuthi abayihlanze abantu abayinaka abantu abahlanzeke ngoba lokho kudala amathize empilweni yakho? Sengivala nje bhuti ngiyabonga. Kubalekile ukugeza kubalekile ukuthi uyithande futhi umuntu wesifazane nanokuthi umuntu wakho awumazi la isuka khona so kumele uhlale uma umuntu wesifazane or umuntu wesilisa uhlale ugeze. You understand because angeke ngithi ngifika kwena ngibe ngithi hayi ngisuka la or ngithandane nomuntu okade ethwele kwenzeke ukuthi you understand alone so it's very important ukuthi abantu ba cleanse ukuze izinto zakho zihlale zikhanya zicaca. Siyabonga kakhulu umbukeli ungapho ngasekhaya ku-YouTube ku-TikTok naku-Facebook izindaba zikaBhoqo besikhuluma noMaka Nation. Ugogo ezosichazela kabanzi ngama-cleansing salts angakusiza kakhulu ukususa nje amathunzi ney'nkinga ezikusingethe njalo njalo ukwazi ukuthi nawo umuntu izinto zakhe zihambe kahle uphumelele kulowo mkhakha usukona lapho mhlawumbe ufuna ukuthi uzame khona kuphumeleleke. Siyabonga kakhulu ngokuthi nisibuke.